Hadaciye kabiri umutwe wa M23 wisubije ibice byawo muri Walikale. FARDC, FDLR na Wazalendo bari batangiye kwerekeza muri ibyo bice bakwiye imishwaro, ariko kandi sayo makuru gusa nkufitiye nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho. Muri Masisi uyu munsi yiriwe imirwano karahabutaka, amakuru yo kwizerwa maze kutugeraho akemeza ko M23 yamaze gufata imijyi ibiri y'ingenzi aho muri Masisi, ndetse n'ubundi ruhande rwa leta rukaba rwayabangiye ingata. Ni nyuma yuko benshi bahasize ubuzima muri Shabunda. Ndaza kukubwira ko abasirikare ba Wazalendo babiri bahasize ubuzima, ni mu gihe abandi 8 bafashwe na FARDC. Byangenze bite kugira ngo abo bombi basanzwe bafatanya basubiranemo? Ndaza kubigusobanurira neza muri iyi nkuru yacu, ariko kandi tugana ku musozo ndaza noneho kwerekeza mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, Minembwe na Karehe, aho uruhande rwa M23 ruvuga ko uyu munsi ibitero bya za drone byahitanye abasivile benshi b'inzira karengane. Yewe rero ngiye ubwanjye namaze no kwibonera amashusho ndetse n'amafoto bigaragaza abo bose bishwe, biteye isoni n'agahinda. M23 irabarura abaturage barindwi n'amazina yabo, ariko amakuru menshi ndetse n'amashusho agaragaza abarenza abo ngabo. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho tugana ku musozo. Reba hasi handitse subscribe. Reka duhere muri Walikale aho M23 yagarutse muri Kateku ndetse na Kanune. Inyuma yo kuva muri ako gace iminsi ibiri, abarwanyi ba M23 bongeye kugaruka kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Werurwe mu midugudu ya Kateku na Kanune iri mu gace ka Ikobo, ni mu karere ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ahantu hatandukanye aravuga ko abarwanyi bongeye kwinjira i Kanune bafite noneho ngibikoresho bya karahabutaka bya gisirikare. Ni nyuma yo kugaragara imiriki ni mu bice bya Rubero abari havuye abasirikare, abari bavuye kandi muri Kateku ngo kubera igitero cya Wazalendo nabo bongeye kugaruka baturutse i Bruwesa, umurwa mukuru wa Ikobo, aho nabo bari barahungiye. Igihe Wazalendo bari bafashe Kateku ntabwo cyamaze igihe kinini kuko baje kuyivamo nta mirwano ibaye. Hari nyuma yuko bongeye kumva ko M23 igarukanye ibikoresho karahabutaka, bo ubwabo bahisemo guhita bayabangira ingata. Ikanuneho kuva abarwanyi ba M23 bahava kwa 26 Werurwe nta kindi gice cyahafashe, bigatuma rero kongera kuhagaruka nta mirwano yahabaye cyangwa se wenda uguhunga kw'abandi. M23 ngo yahagarutse yisanga. Ukugaruka kwa M23 kwateye impungenge imiryango mpuzamahanga ndetse n'abakurikiranira hafi ibya gisirikare ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko ngo bari batangiye gutekereza ko ari ugusubira inyuma mu buryo bijyanye no kubahiriza amasezerano ya Washington na Doha. Kandi ngo bamwe bafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera kubura hagati ya M23 n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu nyayo yo kugusubira mu bice bitandukanye M23 yari yavuyemo ntiramenyekana neza, biratuma rero abatuye aho ngaho basabwa gukomeza kwitwararika. Ni mu gihe hari impungenge z'uko imirwano ishobora kongera gukara muri kariya karere kamaze igihe kirekire n'ubundi kaberamo imirwano. Icyakora cyo nubwo muri Walikale turi kuvuga ko ibintu byagenze neza, M23 ikisubiza ibice byayo nta n'imirwano ibaye, siko bimeze muri Masisi, kubera ko Masisi ho M23 byayisabye kugarika ingogo kugira ngo ifate uduce tubiri turimo Humura ndetse na Mukohwa. Ni imidugudu ya Humura na Mukowa iri mu gace ka Nyamaboko ya mbere, ni mu bice bya Masisi, yafashwe n'abarwanyi ba M23 kuri iki cyumweru tariki ya 29 Werurwe 2026. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaguyemo ingabo nyinshi za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko imirwano yamaze umunsi wose, ariko kubera igitutu cy'abarwanyi ba M23 ingabo za leta zaje gusubira inyuma, bityo ngo tuduce twasigaye mu maboko ya M23 hari nyuma yuko uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rutakaje abasirikare akangari. Ibi byatumye impungenge ziyongera cyane mu baturage, kuko nyuma yo gufata Humura na Ngururu, umujyi wa Rutoboko ufite akamaro kanini cyane mu bya gisirikare, kuri ubu ngubu ngo biragaragara neza ko ibyo bice bifite akaga gakomeye, kubera ko n'uruhande rwa leta ngo ntabwo rwumva neza ko rushobora gutakaza ako gace. Abasesenguzi baravuga ko Rutoboko ngo ni ingenzi cyane kuko ariho hifashishwa
nk'aho kajugujugu zigwa zizana ibikoresho n'ibiribwa by'ingabo ziri ku rugamba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa mbere haravugwa ituze muri Humura na Ngururu, ariko nanone ntabwo ari ituze twavuga ko rirambye, kuko hari ubwoba ko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose, na cyane ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bijyanye n'uko batakaje abasirikare benshi ndetse n'ibyo bice uko byari ingenzi cyane. Ngo baravuga ko batagomba kubihara gutyo gusa, ngo bashobora kugaruka kwihorera no kubyisubiza. Abaturage baravuga ko M23 nayo ikomeje kwarunda abasirikare benshi n'ibikoresho, ibigaragaza ko imirwano ishobora kubura, ngo ishobora kuza kuba iri ku kigero cyo hejuru. Ibi kandi bibaye mu gihe muri Masisi yakomeje kugaragara imirwano mu bice byinshi, aho ibice bihora bihinduranya amaboko hagati ya FARDC, Wazalendo na M23. Abaturage nabo bakaba bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zirimo guhunga ndetse no kubura ibikenewe by'ibanze. Naho rero dukomeje n'amakuru yacu mu bice bya Shabunda, byibuze abarwanyi babiri ba Wazalendo baguye mu mirwano, ni mu gihe abandi 8 bafashwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 29 Werurwe, ni nyuma y'imirwano yabereye mu mujyi wa Shabunda. Nk'uko byatangajwe n'abahagarariye societe civile, iyi mirwano yabaye ubwo FARDC yari igiye kwambura intwaro umutwe wa Wazalendo uyobowe n'uwiyise Generali Muswahili ushinjwa guhohotera abaturage. Isaac Karungu, uyu ayobora societe civile muri Shabunda, umva uko yavuze ati: ingabo za FARDC zifatanyije na bamwe mu Bazalendo b'abanyangamugayo bagiye kwambura intwaro uwo mutwe, ariko nanone kugerageza kubambura izo ntwaro ntabwo byagenze neza kubera ko habayeho ukurasana. Ako kanya babiri bahise bahasiga ubuzima, abandi 8 barafatwa. Ni ku ruhande rw'ingabo, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokora ya kabiri Generali Jeremy Meya yavuze ko bakoze ibikorwa bya kinyamwuga mu guhiga no gutsinda aba barwanyi biyita abazalendo ngo mu buryo butari bwo. Yongeyeho ko abaturage bashinja uwo mutwe ibikorwa byinshi by'ihohoterwa birimo nk'ubujura, gusahura abaturage, kwambura amafaranga, kubakorera iyicarubozo, ngo kubahatira imirimo yo kugahato mu birombe ndetse n'ibindi bitandukanye. Yanavuze ko kuwa 26 Werurwe ngo uwo mutwe wagabye igitero ku bayobozi b'intara bari bayobowe na Minisitiri w'Ubutabera wa Kivu y'Amajyepfo, bashaka kubuza ko iperereza rikomeza. Amakuru aturuka aho ibyo byabereye akavuga ko abafashwe ngo bagiye gushyikirizwa ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakekwaho. Amakuru yacu turayasoreza kuri ritangazo rya Lawrence Kanyuka, ni byabereye muri Minembwe na Karehe. Ni inkuru y'incamugongo, aho umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yashyize ahagaragara amakuru mashya ni ku bitero byabaye hagati y'itariki 29 n'uyu munsi 30 Werurwe 2026. Aragaragaza uko abaturage b'abasivile bakomeje kubigwamo n'ingaruka z'ibikorwa bya gisirikare ku ruhande rwa FARDC. Hagati ngo ya saa 2 z'ijoro n'iminota 45 kwa 29 Werurwe n'isaha y'isa moya zuzuye za mu gitondo kuri wa 30 Werurwe 2026, ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ngo bagabye ibitero bikomeye cyane bakoresheje drone kamikazi. Ibi bitero ngo byibasiriye by'umwihariko uduce dutuwe cyane twa Mikenke ndetse na Gakenke, ni mu misozi miremire ya Minembwe. AFC M23 iravuga ko ibi bitero byakozwe mu buryo budatoranyije intego, bikibasira abaturage kandi ari ukurenga ku mategeko yose mpuzamahanga ajyanye n'intambara. Nanone kandi ngo kuwa 29 Werurwe 2026 ku isaha y'isa 12:30 z'umugoroba, ihuriro ry'ingabo ryinjiye mu gace ka Shanji, ahantu hatuwe cyane mu karere ka Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ako kanya bakihagera bahise bica abaturage 7 b'inzirakarengane. Amazina yabo hari uwitwa Shadayi Ndagije, Besingi Mpenze, Etienne Gitiwanya, Gashimye Hitimana, Daniel Hategeka, Ndayambaje Muhire, Iradukunda Nza Muhire. Abo bose bahasize ubuzima kandi ngabandi barenga 20 bose bakomeretse. Ngiye ubwanjye amashusho niboneye ateye agahinda, n'abaturage benshi cyane biciwe muri ibi bitero byagabwe n'uruhande rwa leta. AFC M23 iravuga ko ubwicanyi ngo bwiyongera ku bundi bwari busanzwe buhari, bikaba bigaragaza ngo umugambi mubisha wo gukwirakwiza ubwoba no gukorera ihohoterwa abaturage.
Ni muri iri tangazo AFC M23 irashinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kwanga gushyira mu bikorwa amasezerano biyemeje gukorana n'abajenosideri ba FDLR, yewe rero ngo no kohereza ku mirongo y'urugamba abasirikare benshi mu kugambirira kwivugana cyangwa se kwica abaturage b'inzirakarengane. Ibi rero nk'uko byavuzwe ngo bikaba bigaragaza politiki igamije guteza umutekano muke no gukwirakwiza ubwoba mu baturage. Iri tangazo rirashimangira ko abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye n'ibikorwa bya gisirikare, hakomeje kubaho ibijyanye no guterana amagambo kuri buri ruhande, nuko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ikibazo cy'ingurabahizi. Ni ibintu bikomeje gukurikiranwa n'impande zose, cyane cyane ku bijyanye no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu gihe cy'intambara. Rwanda Updates iragusezeranya ko ikomeza gukurikiranira hafi aya makuru kandi ikayakugerezaho ku gihe nk'ibisanzwe.